Meditation ya kuachilia. Kuachilia ni kuachana na hisia, mawazo au hali yoyote inayoharibu amani yako ya ndani. Hii ni sehemu muhimu ya kutafuta utulivu wa kiakili na kimwili. Kuachilia ni kutoshikilia, ni kuachia mawazo na hisia kutoka kwa nafsi yako. Kwa nini ujifunze kuachilia? Inasaidia kutuliza akili yako. Inakusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Inakuwezesha kuishi kwa furaha bila kuwa na mzigo wa kihisia. Na pia inakuwezesha kufanya maamuzi kwa utulivu. Jinsi gani nitaweza kuachilia? Tumia meditation kama njia ya kuachilia mawazo na hisia zinazokutawala. Lenga kwenye pumzi yako wakati mawazo yasiyotakiwa yanapokuja. Na kubali kuwa hisia zote ni sehemu za maisha, kwa hiyo zisikuletee shida yoyote na wala usizipangie. Nitawezaje kufanya hii meditation ya kuachilia? Kaa kimya, macho yako yakiwa yamefungwa. Pumua kwa kina na relax. Kumbuka kitu chochote ambacho kinakukera au kilichokuletea huzuni. Fungua mkono na sema kimoyomoyo, ninaachilia. Fikiria kuhusu kuachilia na kuondoa mzigo huo. Vuta pumzi mara 3 ukiachilia, ukivuta na kuachilia. Mara nyingi sana watu wengine huwapelekea wakifanya meditation hii huingiwa na ile roho ya kulia sana. Kwa nini? Kwa sababu mambo yaliyokuwa wameyabeba yalikuwa yanaumiza sana. Kwa hiyo wanavyoachilia, ile nafasi ya kuachilia inapelekea wao kuanza kutoa machozi na kulia. Ukiona hali hii inakuja, usiogope. Wewe endelea kulia. Utakavyolia ndivyo ambavyo huzuni zile, uchungu ule unautoa katika moyo wako.